tuni sim ding Sawltak te alian kwa neu khat panguk som le ni som le nga thakat tuin van panin ama kim kota ahong tang zai khat om hi sol leila ka puk suka tua lai takin oging khada za hi Sawltak te alian kwa aneu thum panli Pasian Khut Ma Morse pen pasta khat tapa hiya mole gomte lim soi a u khat a hi tul khat jaget somni kumte sunga sumnga na atamhet lo lima kichi American colonial te wak kon lim soi na sep sem hi a hi zong in hina sep pen ama nun tang na a pasian lamla na khat a hi science zong lunglut ma a electromagnets thu khong sinin leitung a khel zo ding ngai sun na hoi nei hi tul khat zagiat som thum ni kumin Samuel F.B. Morse in electric telegraph chi lungel na khat pan hia amasa pen telegraph thukizang na set hongbol hia hi lai siang tho sunga tua banga na sep ki khel pen sol heding hi Chris te tha nop na lungtang panin solo banghangin ke hongbol sian hiam chi in khowak lian pito Jesu hong kilat changin alampi ki kheli solna athakhat nga tahi manin solna lui pen nu se tahi atom na lungdam na chu tangko pi suakin Krisunga pian zia thak anei hong suak hi imailam ding chia inga isut pol khat pen na hi lo the hi pasianin lampidanga hong makai zel zo hi imo na sung panin hong sap khiat ding akisam ihia ina sep hong khel sak ding zong akisam hi to bangin pasianin hong makai chiangin isep luite kholin ama hong sol na thak izui ding a hi to bangin imaya lampitak hong ki hon chiangin Morse telegraph thukizang na bangin Pasian Khut Ma endi ve chilo buang adang omlo hi bangche bangin pasianin lam thak hong lakhiam midang te tha na piak ding bang kamal pasianin na hong pia hiam pasiano tulai taka nongla na seble lampi te kapom theina dingin kalung sim hongon sakin amen